الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغني غني الشريك والوزير والمقدس غني الضد والند والشبيه والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Allah Teala Kur'an ayetlerinde hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadislerinde terbiyeçilerinin vazifalarını kürsəttiler. Hem tiyişlesin, ütemevçiler üçün kisətülər yasaldı. Balalarını tərbiyələv ulu əmənət Allah Teala tarafından, şəriət tarafından bizə yüklənən. Hem onun cavablılığı big zor. Allah Teala Kur'an ayetlerinde aytdı: "Əûzu billahi mineşşeytanirracim. Ve'mur əhleke bis-salati vestabir aleyha." Allah Teala aytdı: "Hem buyur əhlini, gailəni, yani xatının hem balalarını namazğa. Hem bu işte sabırlıq görsət. Yani daimi bu işni işlə, hem sabırlıq görsətib dur" deyib Allah Teala gailənin namaz oxuların, xatının balalarının namaz oxuların atalar üstüne yüklədi. Hem onu tekşirib durunu, hem bu işte sabır bulunu buyurdu. Şulayıq Allah Teala aytdı: "Ya eyyuhellezine amanu qu enfusakum ve ehlikum nara." Ey iman getirişler, saqlağız özünüzni hem de özünüzün əhillərinizini, gailələrinizni cehennem otundan. Yani Allah Teala kuşkanlarını ütəb tığanlarından tıyılıp, hem de gailələrinizə, xatınlarınızğa, balalarınızğa Allah Teala kuşkanlarını buyurup, tekşirip, hem de Allah Teala tığanlardan tıyıp, özünüzni hem gailə əhillərinizni cehennem otundan saqlağız deyib Allah Teala buyurdu. Atalarga, irlərgə. Şulayıq Allah Teala aytdı: وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Hem elbette siz soralaşaksınız özünüz kılgan əməllər turunda. Tefsir galimleri ayttılar, İbn Abbas hem başkalar. Balalar alar ata-ananın kılgan əməlindən sanala. Yani nesiller kaldırı ol ata-ananın əməlindən. Hem şuşu kılgan əməlləriniz üçün soralırsınız degen sözler dedi. Özünüzün balalarınız hem de nesilleriniz, onuqlarınız, kul astında bulgan gailələriniz üçün soralırsınız deyip Allah Teala bu ayette aytdı dediler. Şulayıq Allah Teala Nisa suresinin 11. ayetinde aytdı: "Yusikumullahu fi evladikum." Hem Allah Teala vasiyat kıla sizge, yani buyura. Allah Teala Kur'an'da vasiyat kıla sizge deyip aytsa, yani buyuru məğnəsində. Allah Teala buyura sizge qədillik qılırğa özünüzün balalar turunda, yeki özünüzün balalarga qarata. Şulayıq bu ayette Allah Teala buyurdu: balalarınızga qədil bulunu, hem balalarınızını qoravunu, hem tekşirip durunu. Şulayıq Allah Teala aytdı: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Bakara suresinin 223. ayetinde Allah Teala aytdı: hem analar imizirler üzerinin balaların 2 tulu yıl deyip, yani 24 ay. Allah Teala balalarını imizu turunda da analarga buyurdu bu ayette. Onlarını imizu 2 yılga kadar analar üstünde deyip Allah Teala aytdı. Hem analarının vazifası ul balalarını 2 yaşa kadar atasının rüxsəti bilen irterek tuktamasalar, başka ayetlerde aytayında özleri riza bulup ata-ana riza bulsalar irterek tuktatırga mümkün deyip, ama bu ayette aytkenşe ana üstünde 2 yaşa kadar balanı imizu onun vazifası bulup dura. Şulayıq Allah Teala aytdı analar turunda: وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ. Hem başka ayetlerde kile, hem utirmesinler, yani hatın kızlarga aytdı, hatın kız zatına: وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ. Hem alar, yani ul hatınlar utirmesinler özlerinin balalarını deyip, yani yük düşürmesinler, abort yasatmasınlar deyip Mümtehane suresinin 12. ayetinde aytdı. Çünkü
ир кеше кушу белән генә бала үлми, бәлки хатын-кыз үзе бала төшергәнчегә кадәр, корсагындагы баланы үтергәнчегә кадәр бу ананың кулындагы эш. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә боерды, һәм үтермәсеннәр аналар, хатын-кызлар үзләренең балаларын дип. Шуңа күрә дә ата-ана үстендә бик зур вазифалар һәм бурычлар һәм җаваплылык Аллаһ Тәгалә тарафыннан йөкләнгән. Чит кешеләр өстенә түгел, үз баласын тапкан, үз баласына яралгы салган ата һәм ананың вазифалары үзләренең балалары өчен. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям да әйтте: "Ар-раҗулу рағин фи әһлихи ва мас'улун ган рағиятихи, вал мар'ату рағиятун фи бейти зәүҗиһа ва мас'улатун ган рағиятиһа." Ир кеше җаваплы, үзенең көтүчесе, үзенең әһле өчен, хатыны һәм балалары өчен, һәм шушы көтүе өчен җаваплы, һәм хатын-кыз иренең йортында көтүче һәм үзенең шушы вазифалары өчен, көтүе өчен җаваплы дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте. Ягъни гаиләне карау, тәрбияләү, ашату, эшерту, киендерү ягыннан гына түгел, гомумән алда әйтелгән аятләрдәге кебек, аларның намазлары өчен дә, аларның уттан кутылулары өчен дә ата җавап бирә, ир кеше җавап бирә. Үзенең балалары, уланнары өчен дә. Хайваннар үзләренең балаларын ничек тәрбияләсәләр, адәм баласы акыл иясе буларак тагы да яхшырак итеп тәрбияләргә тиеш. Ләкин кызганычка каршы күп вакыт хайваннар адәм баласына үрнәк булып тора хәзерге вакытта. Шуңа күрә галимнәр әйттеләр: әгәр адәм баласы Аллаһ Тәгалә кушканча яшәсә, фәрештәләрдән үстен булыр. Аның дәрәҗәләре, урыннары. Әгәр адәм баласы Аллаһ Тәгалә юлыннан чыкса, küfürlük kılsa, kafir yolunda bulsa, ул hayvandan da түбән дәрәҗәгә төшәр диде. Һәм бу шулай ук шушы бала тәрбияләү, бала карау мәсьәләсендә дә, хайваннар караган дәрәҗәдә дә атасы гаиләсен яки анасы баласын тәрбияләми, карамый, һәм бу хайваннардан да түбән дәрәҗәгә төшүнең бер билгесе, имансызлыкның билгесе, кешенең иманын белгертми. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Ли-ан ю'аддиба ар-раҗулу валадаху хайрун мин ан ятасаддаqa бисагин." Ир кешенең үзенең баласын әдәпкә өйрәтү, бер әдәпкә өйрәтү, тәдиб кылу, тәрбияләү, аның бер саг садака бирүеннән хәерлерәк диде. Ягъни бер саг инде ул хәзерге вакытта ул әзмал саналса да, ул заманнарда инде тулы bir савыт, yani 4 kilo şaması rizq bulgan. Eğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde, sahabeler zamanında bilgenimizce kuruluk, açlık bulup durgan, hem inde günü boyu, aylar boyu ut kabızmışı yaşaganlar, yani pişirirge rizikleri bulmagan, belki su hem hırma bilen gine turganlar. Şulay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte: "Gallimu evladakum ve ahlikumul hayra ve eddibuhum." Öğretigiz üzegizning balalarga, hem indi balalar hükümünde olanlar şulay yok. Yani atalar üstünde gine tugel, babalar üstünde de balalarga olanlarga, hem üzegizning ehillerizge, yani gailelerizge, gaile ehillerine, hatınlarınızga, hem şulay yok indi ir kişinin ehli sanala, Giyali sanala, ona muhtaç bulgan başka hatın kızlar da, üzerinin tuğanları, eğer onların irleri bulmasa, karavşıları bulmasa, tuğan bulgan hatınları, irinin gailesi sanala, hem onlar üçün ul cevaplı, hem üzerinizin ehillerizge yaxşılıklarını üretiniz dedi, hayırlını üretiniz. Yani Allah Teala kuşkan işlerini üretiniz, tıyganlardan tıyığız, hem onlarını edeplegiz, yani terbiyelegiz dedi. Şulay uq Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Eddibu evladakum ala thalathi khisalin, hubbi nabiyyikum ve hubbi ali beytihi ve tilavetil Kur'an." Öğretigiz, terbiyelegiz balalarınızı 3 türlü yaxşı əybirge, Peygamberinizni süyerge, hem de onun ehli beytin, yani Peygamberinin gailesin, ehli beytin süyerge, hem de Kur'an okurga, Kur'an tilavet kılırga dedi. Hem indi başka hadiste aytilgençe, ata-ananın üstünde balanın, ata-ana üstünde balanın hakkı, en birincisi bitinde yaxşı isim kuşu bulsa, ikincisi ona iman üretu, Allah Teala'nı tanıtu. Şuna göre de
ota-ona javobli balani tarbiya uchun. Balani shit kishiga beru yaramay. Ota-ona o'zi tarbiyalamishi, bigrakda endi musulmonlar turida aytsak, o'zi namoz o'qib, o'zi roza tutib, tahoratli yurib, balasin balakaydan nindidir shit yerga olib borib iltib beru, ularni sobiy vaqtida tarbiyalar uchun bu endi Alloh taolo yuklagan amonatga xiyonat etu ham vazifasini o'tamay ona tarafidan. Er kishi oilani ta'min etarga teyish bo'lsa, xotin qiz ona kishi erining uyida kutuvchi dedi. Erining uyida kutuvchi degan so'z, erining uyin tartibda tutuv, balalarin qo'rav, ham erining molin ham yurtin saqlav. Erining ruxsatidan boshqa molin tuzdirmav, ya'ni onun uchun javobli bo'lib turuv eri yo'q vaqtda. Erining moli ham balalari uchun. Hamda endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdi, birov zorlanib kelgach o'zining otasi turunda mening butun topgan molimni olib bitiradigash, Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdi, anta va maluka li abika, sen o'zingda molingda otanghniki dedi. Balalar olar sobiy vaqtda otaning moli. Shunga ko'ra da xotin qiz erning molin saqlarga teyish eri yo'q vaqtda. Shunga ko'ra da balalarini da saqlav, tarbiyalav, ularni qo'rav ona ustundagi vazifa ham burish. Ularni boshqa kishiga topshirib, namozsiz, taharatsiz, kafir, iymon kalimasini bilmagan, o'rgatmagan kishiga topshirib, o'zi ishga chiqib ketuv, bu Alloh taolaga xiyonat qiluv. Bular uchun er o'zi javob beradi. Ya'ni xotin uydan chiqib ketgan uchun balasin yaslga yoki ditsatga iltib, xotin qiz javobli tugul, er javobli, chunki bu bala erniki. Shariat bo'yicha nasl balalar, ular iratniki. Otasi javob beradi hamda babasi javob beradi. Xotin qizlar ular uchun javob bermay. Shunga ko'ra da erlar ustundagi burish bu. Yurtunda kutuvchi bo'larlik, xotin olu ham ana shulay etib tarbiyalav. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdi, yaxshi xotin oling'iz, nachar bo'lsa ayirig'iz deb aytmadi, balki tarbiyalagingiz o'zingizning bolalaringizni ham oilalaringizni dedi. Xotinni tarbiyalav irat ustundagi burish shulay yo'q. Xotin qizda bolalar kibik irat quli ostida ham irat javob bera onun uchun. Namozi uchunda olda aytilgan oyatdagi Alloh taolo aytgancha, qu anfusukum va ahlikum nara, o'zingizni de ham oilangizni de, ya'ni xotinlaringizni ham bolalaringizni jahannam o'tidan saqlag'iz dedi. Ham ahllaringizni namozga buyurig'iz dedi. Bolalarga ko'z oldida tutilmay, ahl deb atalar, er kishining xotini ham bolalari. Xotinlaringizni ham bolalaringizni namozga buyurig'iz dedi. Shunga ko'ra da xotinning da tarbiyasi uchun, ham bolalarning tarbiyasi uchun Alloh taolo shu oyatlarda aytgancha, ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarida aytgancha, irat javobli, otasi ham babasi. Otalar bolalarına eng yaxshi ilmli ham adabli tarbiyachilarni saylaganlar, ular endi o'sa boshlagach. Uqba ibn Abu Sufyan radhiyallohu anhuning malayi Uqba ayta, o'zining bolasini tarbiyachiga berganda, ya'ni endi bu 5 yoshlar, 6 yoshlar to'lg'achgina bolalarni tarbiyaga berganlar, tarbiyalar uchun. Ham onda da eng xayrli kishini saylab, tarbiyachini saylab, ul aytgan, eng birinchi bolamni tarbiyalovda o'zingdan boshla degan. Bolamni yaxshirtuvni o'zingni yaxshirtuvdan boshla. Chunki sening ko'zing narsani yaxshi ko'rsa, mening bolam uni yaxshi ko'racak. Ham narsa sening ko'zing narsani nachar ko'rsa, mening bolam uni nachar ko'racak. Ham ularga balama degan hikmat egalarining yo'llarin, tarixlarin o'rgat degan. Ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning turmush yo'llarin, sahabalarning turmush yo'llarini o'rgatirga qo'shgan. Ya'ni nindidir jirchilar, yozuvchilar, biyishlarnikin tugul, balki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham uning sahabalari yo'llarin, turmush yo'llarini o'rgatirga buyurgan. Ham bolalarni degan mening bilan, ya'ni otasi bilan qo'rqit degan, ham ularni adabga o'rgatganda yoki tarbiyalaganda yoki suqsang degan, men yo'qda suq tarbiyala degan. Ya'ni ota onasi borda tugul.
Hem tabip kebek bul degen. Şirni bilmeyişi turup davalamay turgan tabip kebek bul degen. Yani başta sebebin düşün degen. Şundan sonra sebebin bilgenden sonra çarasın kur degen. Şulay indi halifeler bilgenimiz şeyinde birinci halifeler zamanında Müslüman devleti Mağrib'den alıp hazırgi Marokko, İspanya yerlerinden alıp Kıtayga hatlı barıp jetken. Şulay bulsa da olar balaların terbiyelegende aytkenler yaxşılık bilen anlat, eğer yaxşılık bilen anlamasa onu te'dib kıl degen, yani onu suğup üret degen. Halifeler üzerinin balaların terbiyelevşilerge aytkenler. Mesela Abdülmelik ibn Marwan şulay halife aytken: "Gallimhumus sidqa kema tugallimuhumul Kur'an." وأحملهم على الأخلاق الجميلة وجالس بهم أشراف الرجال وأهل العلم منهم وجنبهم سفلة والخدم واضربهم على الكاذب إن الكاذب يدعو إلى الفجور وإن الفجور يدعو إلى النار. Ol balaların terbiyesiga bergende aytgan, yani halife kishi onlarga eng birinchi to'g'rilikni o'rgat, necha Qur'onni o'rgatgan kebek. Qur'on bilan birga to'g'rilikni, ya'ni aldashmasqa hech bir narsada. Agar adam balasi o'zi, otasi, onasi o'zi aldasalar, balani belakaydan o'q bo'lmagan aybirlarni bor deb qo'rqitib, albatta bala endi sobiy shaqdan yolg'onga o'rana, ham o'zi da aldashashaq. Shunga ko'ra da aytgan eng birinchi to'g'rilikni o'rgat, Qur'onni o'rgatgan kebek. Necha Qur'on harflarini, iymon kalimasini o'rgatamiz, balalarga eng birinchi to'g'rilikli bo'luni, aldamasqa, aldashmasqa, aldashmavni o'rgatirga kerak. Hem alarını yaxşı xuluqlarga öğret, hem dertlendir degen. Yaxşı işleri üçün alarını dertlendir. Hem yaxşı kişiler yanında alar bilen otur, hem ilim iyeleri yanına alıp barıp alarını otur degen. Hem tüben kişiler yanından, hem de hizmetçiler yanından, yani iliki zamanlarda kullar bulgan, hem hizmetçiler gadette kullardan bulgan. İlim iyelerinden tügül, belki nadan, yaki kul bulgan kişilerden. Hem kullar da köpçülüğü bitinde Müslümanlardan bulmagan, bilgenibizce. Şuna göre de aytgan, nadan kişilerden, yaki santi kişilerden, hem de hizmetçiler yanında tutma balalarını onlardan yirak kıl degen. Hem yolgan için onlarga suq degen. Yani halife özünün balaların terbiyeleşiga ayta, yolgan için onlarga suq, çünkü yolgan ul buzuqluqlarga şaqıra, ilte. Buzuqluqlar kişini cehennemge ilte degen. Yani özünün balası cehennemge kirmesin üçün sebebin kılgan, hem qıynap bulsa da, suğup bulsa da onu cehennem yolundan toxtatırga koşkan. İbn Sina balalarını terbiyelev turunda aytgan: "En yakuna ma'as sabi fi maktabihi sibyatun hasanatu adabihim mardiyatu gadatihim li'anna as-sabiyya ghanis-sabi alqam wa huwa inda anhu akhidun ve bihi anisun." Aytgan, sabilarını o'zi kebek sabilar yanında, lakin yaxşıları yanında tut degen. Edepli, yaxşı sabilar yanında tut degen. Bizdagi kebek indi namaz ahli, uraza ahli bilgan, uydan olib chiqib, namazsız suguna turgan, junsiz qilana turgan balalar yanına iltib qo'y demagan. Yani burungular bilan nishik o'rgatganlar. Edepleri yaxşı bilgan sabilar yanında tut degen. O'zing rizo bo'lirday g'adatlaridan, xuluqlaridan. Chunki sabiy ikinchi sabiydan yaxshiroq ola degen. Yani onlardan ko'rib shuni qabatlay degen. Shunga ko'ra da maktabga borib da balalar sugunu so'zlari o'rganib qayta, junsiz aybirlarga o'rganib qayta. Shu sababli shunga ko'ra da balalarni yaxshi balalar yanında tutarga, yaxshi kishilar yanında yurtirga kerak. Çünkü balalar nerse kurseler şunu üzeri kibiklerden tizrek otalar, hem alalar hem alarga iyereler degen. Ata ana üstündeki terbiye cevaplılığın galimler 7 türlü itip kararga bula degenler. Hem şularının elbette en mühimi imanın terbiyelev cevaplılığı. İmanga üretu ata ana üstündeki buruş. Eğer mesela ana üyünde üretse balasına imanını, yani yasliga dissatqa iltib tugul uyunda o'tirsa ham bolaga iman o'rgatsa, iman shartlarini o'rgatsa, yoki otasi aytsa, ota onasi aytsa, uyunda bolasi turib
bizning uchun bizni ulug'aygan kunimizda qararsiz, tarbiyalarsız, bizning uchun ulgash duochilar bo'lursiz deb аңлый boshlov bilan 3-4 yoshdan o'rata boshlasa, albatta ul bola so'rayacak nechik etib duo qilirga deb ham аңа o'ratuv yengil bo'lar. Albatta endi agar uni iltib bersang, jırlarga birga öğretirler, belki sonarga öğretirler. Lakin ota-ona hakkın bilmey turgan, o'zingni qaramavchi, qartlar yurtuna ilta turgan, ham o'zing o'lgandan so'ng da duo qilmay turgan bolalar shulay barliqqa kela. Şuna ko'ra da eng birinchi balaga imanni öğretu, Allah Teala'nın barlığın, birligin hem iman şartlarini öğretu tiyishli. O'zingga qart kuningda qarovchi bo'larlik, tarbiyachi bo'larlik, hamda o'zing uchun o'lgandan so'ng da duo qilirlik etasing kelsa, albatta bolani ditsatga berib tugul, uyinda onasi tarbiyalab, o'zi bilan namoz o'qitib, tahorat olirga o'rgatib, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning turmushini so'ylab, ularga anlatib, bola ali sobiy vaqtda anglamasa da ul anga singib qola, ham ul onday aybirlarni o'rganib qola. O'zimiz de bilamiz, hem o'zingiz de bilasiz. Bala chaqda aytilgan, o'rgangan aybirlar, ular mangilik, hem qartaygach da esga tusha, hem kiri qayta. Hayvon da balasin balakaydan o'rata, ko'rganimizcha. Hayvonni bir kimda borib o'rgatmay, onasi o'rata yoki otasi o'rata, odatda onasi o'rata, nishik osharga, narsadan qo'rqirga, narsa oshamasqa, bütünüsün tarbiyali turmushga azirlikli ite. Endi baliq bo'lganda o'zi turmush ko'tarlik, o'ngni so'lni ayırırlik, oqni qoradan ayırırlik etib. Shunga ko'ra da bizning musulmon bolalari da baliq bo'lganda aytamiz, endi qizlar odatda 9 yoshda bo'lsa, malaylar 12 yoshda bo'lsa, agar endi so'ngroq bo'lsa, endi eng so'ng deganda 15 yoshdan o'zlari dunyo ko'tarlik, ota-onasini tarbiyalarlik, ularga duo qilirlik, Alloh taolo qo'shganlarni o'tab tiygandan tiyilirlik bo'lirga tiyishlar. O'zlari kasb ita olirlik, azir bo'lirga tiyishlar. Ota-ona bo'lirga ham o'zlarining bolalarini tarbiyalarga. Hayvonlar shulay etib bolalarini tarbiyalay, odam bolasi endi ulardan albatta ayrılır turga tiyish, hem üstünrek bulurga tiyish. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "İftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bi la ilaha illallah." O'zingizning balalaringizga eng birinchi so'z etib, tillari ochilganda la ilaha illallah birinchi so'zlari bulurlik etib o'rgatigiz. Tillarin la ilaha illallah etib ochig'iz degan. Albatta bala kishisi onu dürüst etib aytmas da, lakin endi onu dürüst etib eshitir, hem shuni qabatlar. Shulay balalarga azan aytu, isim qo'shganda Peygamberimizning sunnati sanala, o'ng qulog'ina azan aytib, sol qulog'ina, ya'ni sol yog'ina chiqib, qomat aytu sunnatlardan sanala. Shulay Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi: "İğmalu bi taqatillahi wattaqu ma'asiyallahi wa muru awladakum bimtithalil awamiri wajtinabin nawahi fadhalika wiqayatun lahum wa lakum minan nar." Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytgan: "Alloh taolo qo'shganlarni o'tagiz, Alloh taolo tiyganlardan tiyiling'iz. Ham bolalaringizga Allah Teala qo'shganni o'targa buyurig'iz, ham Alloh taolo tiyganlardan tiyilirga qo'shig'iz." Ya'ni Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytdi, boshda o'zingizdek Allah Teala qo'shganlarni o'tagiz, Alloh taolo tiyganlardan tiyiling'iz deydi. Ondan so'ng kela bolalaringizni deb. Chunki bor qo'ybirovlar o'zi Alloh taolo qo'shganni o'tamay, tiyganidan tiyilmay, lekin bolasining ezgi bo'luvini tilaydi. Yaxshi bo'lsin, Alloh taolo qo'shgancha yashasın, ota-ona haqqini o'tasin, o'zidan so'ng duochi bo'lsin, lekin o'zi amal qilmay. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu hadisda shunga ko'ra aytdi: "O'zingiz deb boshda Allohdan qo'rqingiz, qo'shganini o'tagiz, tiyganidan tiyiling'iz. Shundan so'ng bolalaringizni Alloh taolo qo'shganlarni o'targa o'rgatigiz, ham tiyganlaridan tiyilirga o'rgatigiz" degan. Ham shulay endi belgili hadis namoz turida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Muru awladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10." Buyurug'iz bolalaringizga, ham o'g'onlaringizga shulay. Chunki bunda bobaylarda o'tira, masalan, bolalarimiz bo'lmadi endi deb. Bolalarimizdan bo'lmadi, lekin o'g'onlari bor, unuqlari bor.
Аталары булдырмаган икән яки юк икән, алар өчен бабалары җаваплы. Балаларыгызга намазны боерыгыз 7 яшьләреннән һәм аларны мәҗбүриләп укытыгыз 10 яшьләреннән диде. Ягъни бәлигъ булганчыга хәтле 5 вакыт намаз укырга өйрәтеп, гадәтләндереп калдырыгыз диде. Имам Газали әйтә: Сабый ул ата-анасы кулындагы әманәт, Аллаһ Тәала тарафыннан бирелгән әманәт, ягъни сакларга тиешле әйбер, соңыннан тапшырылырга тиешле. Һәм аның йөрәге пак дигән, нәфис асылташ кебек пак һәм чиста. Әгәр аны яхшылыкка өйрәтсәң, һәм яхшылыкка өйрәтсәң, ул яхшы булып үсәр. Дөньяда һәм ахирәттә бәхетле булыр. Әгәр аны начарлыкка өйрәтсәң, ул бу дөньяда да бәхетсез һәм ахирәттә дә бәхетсез һәм һәлак булыр дигән. Аллаһ Тәала балаларыбызның хакларын үтәргә насип кылсын һәм дә үзебез дә Аллаһ Тәала кушканнарны үтәп, тыйганнардан тыелып, гаиләбез өчен дә җаваплылыкны онытмыйча, гаиләләребез, хатыннарыбыз, балаларыбыз һәм дә уланнарыбыз да Аллаһ Тәала кушканны үтәп, тыйганнан тыелып, Аллаһ Тәаланың хак юлында, дөрес юлында булуларын насип кылсын. Слава Аллаху Господу миров, только Его восхваляем и только у Него просим помощи и прощения. Кого Аллах наставляет на путь истинный, того никто не собьет с пути, а кого Он сбивает с пути истинного, того никто уже не направит на путь истинный. Нет достойного для поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад, раб и посланник Его, да благословит Его Аллах и приветствует. Бойтесь Аллаха по отношению к своим детям и воспитывайте их, и за воспитание их вы будете спрошены. Всевышний Аллах сказал: прикажи своей семье выполнять молитву и терпелив будь в ней. Также Всевышний сказал: о вы, которые уверовали, охраняйте свои души и свои семьи от огня, растопкой для которого являются люди и камни. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو السميع العليم الغفور الرحيم المجيب الدعاء وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.